조절라봐 통에 니서와 니츠고 니와 미조드나지 산트라사키 청거웨 너 सकल पासपिन्टा जाजुले लस्कुसुदो थाउ नेपाल सम्बत छिन्छसा व पि न्या गुला थोक अष्टमी अटे 2082 साल साउन महिना 17 गते सञ्चरबार थाउ ये जाजुले सरान है नियमित पनि कमेन्ट मिना पा फेसबुक नेपाल भाषा ये आइस पोस्ट जुको जानकारी पुनेको छ सोनिगय संस्कृति कथा थेछि नखचख मध्ये छौ 15 नख त 15 ये यलो व खोपे न टज क उकि मध्ये यो खोपे जुग खुनु ठन्न ख ने तर यले रास थया नि अष्टमी खुनु यलो 15 हनी नेवाटे डक्कोटे थ्यान नखटे ला ठो अथवा एला मडे कमगा तर त 15 नखटे छु कतै ला एला ठुमवा त शाकाहारी नख ख तर अपपरम ज्या खल मुस्यो गुन गुन ये 15 फौनिले एला ठुना प सनास व मन भोग्न दान बिया आइ ठाडो तर यले ठजाउ दान बिग चलन मोरसा खीर दान याग चलन दासदु त गोना ठक अष्टमी खुनु यल देशे दिबाबटी नगर अष्टयो गैट हरिटेगु ठासे चोम बुद्धिमान जुजो सर्वानन्द दानशाला डेका दीपंकर बुद्ध व संगैत वा जाकी वस दक्षिण न मेमेगु वस्तु लुया गुलपाटे ते दान याउल ठोकने यले गुइडले चुम बिहा मजुनुम बिहा मचा वे वा छोलया हायावना चंग छ छैना मुंका या ठो दिन खुनु दीपंकर बुद्ध त दान याउटे लोक टाफोटो वे दान या म्या मजे त ठौटकन गुइट अझे गुइट नकि ढका हनबन तया ठाउ यानी नापं गुइट बैले क्वाबारी फुसे गुइट अझे छाटा न गुना भया टेउ चन्दो ठो चाटा नोख जछि भया लिपा लिक्या सोना टेउ ये थोनख अष्टमी खुन लाग्ने नापा 15 अष्टमी ढका ठाउ चलन्दो तो 15 खंगट ठिठी कथा अनुमान ना तगडो गर्ता स पिण्ड जा दान पुण्य जा दान पन्य जा दान पञ्जदान पया जा दान पया दान पन्जरा तर ठोखय ज्ञान मुरुगले याना 15 ठाउ मख न्याट दान याग जुया पञ्चदान ठाउ खरका अर्थ छैपिन तर सोइलन छ थप्न छलाउ या जंग खवै मूल सिकेको जिज्ञासा द्याउ या जंगले पञ्चदान मख पन्जरा पञ्जदा आधी ढका ठाउ याना या जंग खण्डो पञ्चदान ठाइपिन तर वा जाके छ मायाको दक्षिण दान बिगु जुया पञ्चदान बिगु ठाइपिन दो तर पञ्जामले न्याट जग दान बिगु मख टठी मछि दान बिगु चलन्दो खासना फुमी व्या वक ठोक्नु दान बियाको चलन्दो न्यामेसन न 15 बिज्यो तर साक्य वज्राचार्य पिछन जग 15 फौने ठुकै कारण साक्य वज्राचार्य र पिछ्य प्रतीक र एउटा दान बिगु याना चौ खण्डो नापन ठो दान मिज मस्त तरिपि मिज टेसन जग फौने वज्रयान या दर्शन कथा मिसा याग जाव मिजुन याग जा विभाजन ज्याचङ डुगले मिसटेसमा 15 फौने मख तर त वज्रयान दर्शन मसिया वङले मिसपिन्ट पाकाट लटका ठाउँकने क्रान्तिकारी सुबा पि मेज पिन 15 फौ पि दया वडो ठोजुल 15 बारे बचा ख 15 खन्नुका नापाङ मिन्जना दिस हाकितनको मे गुणला लछि जग मख अष्टमी पुनि सोनु ब्लेन बाहा बैले ननी चुके टआइला जने भजनी रुपे हालिउ चलन्दो ठोमी रचना फुलाउ ज्या चुया तमिसे नामरो तर ड्यो भाइ दर्ज दुगो संस्कृति भा बेबे ज्या तमले सुन्यवाला संस्कृति भाषा सुया तौ जिमा भा संस्कृति जुसा सुपि ग्वालिका ठिकीको कुटया छ याङको ठिकी भई आ न्यानादि छ थय फुलाउको संस्कृति भाइ मे टोम पद्म पानी अभयम्बर मुच्छ डाटा त्रैलोक्य नाथ कमला सनम संस्थितिताए संसार ती दश फुब परि मुच्छ डाटा टोम पद्म पानी बरडा चरण नमामि गायिका भजन हालिगुले नाजाम रमना श्रेष्ठ फुलाउको रचना नोकठ संगीत बड्डे नाटकमा राजभाइ वज्राचार्य त्रैलोक्यनाथ कमला
उखने ज्याजो देना कमेन्ट ना डिप्नु ना भने डक्ले नापा पुष्पराज रञ्जितकार रमेश कपाली सुदेश लाकार ब्रह्मदेव श्रेष्ठ केएसपीएस मुना जोशी रत्नमाया खोलो किरण खर्गी मदनमान राज भण्डारी राजवीर डङ्गल सुभद्रा साक्य रामपी कुम्पाखा बुद्धरत्न ज रवि जोशी कान्छपाई कोजु रत्नमाया जोशी हो रवि जोशी ख वङ ज्याजो शेयर ना डिपिन ने नेम अले सोया डिपिन निदो व निस लाइक ना डिपिन नेच म सक्ष्ट यक यक सुबा दिस्याच कमेन्ट वन्य मिछ पनि नानी छ मिछ्या या डिम क्वा क्वा मिट या डिग्ने चिसन क्वा क्वा है मिने मे बोल ठट्टा हिसी दुगो मेजिएको हिसी दुगो चिपा आहा गुली बाला सोसम मसुए मगा सोरे गुली बाला वइ गो मिखा जिता छु ढाठे च वेट जि छु ढाइला ढका पटे पटे ग्याठे च हिसी दुगो टगो मिखा अझ उला टगो बालका हिसी देका जिता चिन्त सोगो आहा गुली बाला सोसम मगा टुक्टा मिया हालात पम्पटी केशव टन्डुकार ख लेचने च्याटम अमृत न साके संगीत याटम बुद्ध सामी Isiduma mezuyagu, isidugu kipa. Isiduma mezuyagu, isidugu kipa. Ala tulibala, soso swemaga. Ala tulibala, soso swemaga. Isiduma mezuyagu, isidugu kipa. Isiduma mezuyagu, isidugu kipa. Sorguli bala, wai gumika, jita chu dhati cho. Hey, wai ta ji chu, dhaila dhaka, bhati gyati cho. Isitugu tagomika, adaula tabu. Hisi deka jita kenta sodu aha gulibala so maga aha gulibala so maga isi dumma meju yagu isi dugu kipa isi dumma meju yagu isi dugu kipa Mama Chusa khane mohe jeeta gate yagwo juni na padute nugalana yagwo kitta hai wo thuli bala gate chhodri Nuglama dharti pahe chamdi aha gulibala so maga aha gulibala so maga isi dumma meju yagu isi dugu kipa isi dumma meju yagu isi dugu kipa aha gulibala so maga aha gulibala so swemaga isiduma meju yagu isidugu kipa isiduma meju yagu isidugu kipa क्वा उम्मीदंगा आ क्वा कमेन्ट भने मानिक साके जो तारेमाम दाजु जुजलपर घाचो दिगदो किरण खरी जो जुजलपर दाजु पवित्रको उल्ला गुणलाई लस्ता हनिबुमा ज्याजो न्याको मिनापा सकल नियम पास पिन्ट पिन्तना देशया चुना घाचो दिथे त रमेश मानन्द जो नेपाल सम्म 1145 गुणला ठो तृतीय घाचो दिगदो
तटे कान्छ भाइ कोज जो ऐतिहासिक सिलुमे हाय हाय प्रभु स्वामी हालादिमे पाजो योगेश वैद्य जन्मने लस्ता सता बेस जाजुले पक्के नुगो खट सिक देमा उके लागि प्रतीक्षा रटका कान्छ भाइ कोज चाहिँ चोइदिउ ल कोजो बाजो छिटै दिखे चाहिँ उनी छु जालले चाहिँ योगेश वैद्य बारे खास छु नुगोले हे मुफ्त हैन चाहिँ वेक मिजगन जिंका जे उनीले चाहिँ छु नुगो दिउ चाहिँ वेक नापा जिमटा पले चाहिँ बलाचना चौ थियो खोजको जिने तेरे ला आठो छिक्न सुल मुसुला वे चाहिँ नुगो जुल आ छिसन ठिकै ओ योगेश वैद्य चाहिँ सिलियो मिल लुमंगा दिल खा आ ठौ चाहिँ छु चाहिँ लुमन्टी कथा जिन लुमंगा ठो मि हालति हाकि जना हाय हाय प्रभु स्वामी छिगन चाया ठोमे प्ला गोटाको मेगा ठोमे दुतना चौ पटे हाकल ठटिदो निम्ति पुडो भाटमेस न सिल्टु ठेवन्ट पास माजुल कलामेस न ठन नापाउ सिलु वन्द गाटाइ भाटमा सिलि कला भाट निम नापाउ वनि मोटी अर्का खकने कला माने जिमको निम्ति पु नापाउ वनके झन्जक धर्मलाई दियो कलामेस विचार कलामेस त गना गनिम भया भाटमा कलामेस त नापाउ बनाइके ठोमे ठन्टा टकैको जग खण्डो कोइको मोरो ठो सिलु प्याक्ने चंग मिन्ज्या प्याखा सोलकी कोइयो खन सियावे आ निना जसलि प्याखै मे ठोमे हाला टपि जुजुकाजी रञ्जित हो रचना जिसिख ले परम्परागत जुसा नोडाय नाटम संगीतकार गणेश प्रसाद श्रेष्ठ ख
छेसाल्या कमेंट भने ओम पिके श्रेष्ठ जुन योगेश बैड स्पेशल ज्यादा तस्को बानाटल सान्द्रा जुस्टा आफ्नो सुभा समिका परलक्क चाका टागो रोमान्टिक में हाना हाना निल्ल टैठे चोरका वेक्ला टैल तते मदन मान राज भण्डार जो भगवान सन ठौ नेपाल सम 1145 गुणा तो दुट्या शनिबार सन गुनी भिङ्गो डिया लस्ता जो जलपा भिस्ट सकल प्राणी जेमा नमस्कार आज 2082 श्रावण 10 गते शनिबार श्रावण शुक्ल द्वितीयको शुभ दिनमा सबैलाई सुख समृद्धि निरोगको शुभकामना नम बुढा पवित्र सब मङ्गल काचो लेख्ने त काजीरत्न महर्जन व सजनी महर्जन जो जलपा शान्तराज दाई भिस्टरका चोइदिएको अले ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जुन जुजलपा शान्तराज जो पिस्ट ज्याजो नेवा मिजो 220 पोस्टले आफ्नो सुबा ज्याजो कोचाको पुङ दिना कमेन्टी आउ चले नाग पञ्चमी खन जन्मनी लामा भाजो योगेश बैडे छता बेस ज्याजो टासा नापाङ मे ठौ छौ ब्यारे बुरामा उपासक बोली मे हाका सुरु जुगो ज्याजोले ठौ फुक्क मिट योगेश बैडे त श्रद्धाञ्जली देछया पोस्ट जुगो ज्याजो 220 न नापले बठे बाना टल अट्ला ठोग मिनट डक बालासा जित छमिका पटलक चाका सपना फुलाई सारा हो गजल सवाबो छ 16 ख झिन सोया बोलिए मे यो टल अले ज्याजो पृष्ठभूमिले गुम्पनी हो गुम्पनीले टोनीको गुटा बिउ भई क्वाटी जनै ये बारे हो मेगो गुम्पनी नपा स्वपुरु खन्त जानकारी मुलके दु अठिए ये आइले उलेस जुगो ढु खिचै बारे छपिनीको प्रस्तुति निनले न्याय पिसे तल सुबा जयमा भए मेगो सञ्चारबाट हाकन नपलाएर गाछने ब्रह्मदेव श्रेष्ठ जो चोइदिएको जुल ठटिया वेकै कमेन्ट का मिसप निनादिस आछप जो मिनिनादिस गनखन सन्त ठ्याम अफ्ट खसानी से छयल गठियल सिके मफ्ट जिन छिट खंगुटे चुन तर गनखन ठ्याम अफ्ट खसानी से दन यल छिगु लुमुन्टे हुइ मफ्ट जोबन जाम हिसि दुम मेजे पह खना उकिसन निला बिगु सल जिगु मन साल गठि खन जागु जोबन झिन छुन मसल निलगु बाने सरा डुगु छिट खन ठुके माला मिखल ल्यावा इशारा न गुली याक्न ठुका बेला छखनी ह मन यल टोटावन ठ्याम फुट गाछने ठुट मिचुयाट जुल मिचुयाटमा रमेश कपाली जुल अले हालाटमा सुमन प्लाटर ख अले ठके मैजुइ नाचनी रानी शोभा महर्जन ज्याजन संगीतकार न सुमन प्लाटर रे ख अन्यना दिस गन खन छन्त ढ्याहे मफुता खसानी से छहे येला गथे येला सिके मफुता गन खन छन्त ढ्याहे मफुता खसानी से छहे येला गथे येला सिके मफुता जिनो छिता खङ्गु थे चुन तरा गन खन ढ्याम फुता खसामी से दाना येला छिगुलु मन्ती हुई म फुता
बन जाम हिसी दुम मेजुया पहखना उकिसन नीला ब्युगु हसना जिगु मनसला गथे खना जागु जोवन जिला छुन मसिला मिलेगु बानी सदा दुगु छिसा थुसी के माला निखालवे ओ इसारन निखालवे ओ इसारन भुलिया कन ट्विका नीला खने वो मनायला तोताउने धाथे मफुता तोताउने धाथे मफुता जिन छित खङ्गु थे चोन तरा घन खन ठ्याम फुता खसानी से दाना येला छिगुलु मन्ती हुई मफुता छला कोचु खना जित झने छयला पुलुक सोया मुसुक न्युगु मन छंगु कि पाकला छिसा सोगु पहखना जिला जुसाया गुजुला अथे भन जिता सोगु खना जिमन से चने मफुता जितायो थे छनायगु जितायो थे छनायगु जिला थ्विके धुना लुमा लुमा स्वेगु आजु छन्तजी ढ्याके हेगु जुला छन्तजी ढ्याके हेगु जुला जिगुनु गया खछि सधया दिला जितन छि अगुजु हे जुला छिको छुगु खयात जिना एका गुजुला गन खन छन्त ढ्याहे मफुता खसानी से सहे येला गथे येला सिके मफुता जिन छिता खङ्गु थे चोन तरा गन खन ढ्याय मफुता खसानी से दाना येला छिगुलु मन्ती हुई मफुता गथे येला सिके मफुता छिगुलु मन्ती हुई मफुता गथे येला सिके मफुता कमेंट बनी चले राजेन्द्र विश्लेष जो भिसुट जुजल्पा शान्तराज जो चोइदिक दो तटे जयप्रकाश साके जो जुजल्पा शान्तराज धाइ जिटा टस्क यो म योगेश बैदे जी मे न्यायपुक न्याना टस्क न्यायपुल सुबार गा चोइदिक अले किशोर टुसो जो जुजल्पा दाजु त त्रिरत्न भजन संघ वको बाला गोला लक्ष्यंक संचरबार पत्नी छिटे भजन खलपटा आह्वान यासे टग छिबा न्यने खौछि ट्याजको भजन याग चले ठाउँ नापाङ्गो संचरबार जिमो ज्ञानोदय ज्ञानमाला भजन संघ पनि भजन यावनको जुया ल्यावे खट्न मोबाइल चाके खट्न मोबाइल लगा चाहिँ एकला ठाउँ पलन्दा हिडो मोबाइल चाक खट्न टाउजी माला मोबाइल चाक खट्न दाजु ज्याजो न्यनाला डगला नामा जुया भजन न्या मन यस सिस्टम वो सिडेवान डयगो छमिका पर्लक चाका गजल न्या आनन्द वया न्यय जुगक्क व्याला
जिगो भजन ठका बिजागले सुबारगा चाहिँ नि किशोर टोसन सुबा दिछा जी थिए तो दया चरण स्टेज जो गु अथवा ब्राकेट स्वयंभू गु गुबा गु गुबा गु स्टेज परिक्रमा या वनिको लाग मैला ज्या गुला न टागु जिफु बरी जुर काचि लवकन टाट्यौं पटी गुला रे चाहिँ नि गुई चाहिँ स्टेज चाहिँ वनिपटी ज्या ठुटा चाहिँ गुला टागुला त गान वकन चाहिँ थै दिएको जुल गाला कमेन्ट बनिएको दिका आमिने वा माया खंगला न्याना छमछम प्याखा लुटा जिन्था वा सन्ध्या इले न्याय पिसंग श्रीश्री पसे नुग बका वा माया खंगला न्याना छमछम प्याखा लुटा जिन्था वा तमी हालातमा हरिवंश आचार्य खले चोयाटमपटे प्रकाश मान सको ख अले लेट याटम विष्णु सको ख विष्णु सको ठो संसारे मरे अंकल वका बालामपटे संगीतकार ख वका मेमे न मिडो आ ठौँ त ठोमिन्ने नाडी छ श्री फासे नुगा वेका वा माया धंगला न्याना छम छम प्याखा लुइता जिन थैवा नानी में जुनिया को कायावा मुझिला लियाउ कतया तुती पानी आला तया हिंता मुनि प्याखालु यावा मैं पन की सा फिर संता मन लय तका चिंता का शिवा वा माया धंगला न्याना छम छम प्याखा लुइता जिंथा लसिकला न्यासी चाका बैसाया छंगा बका झग धक समाया नवा सुलक समिता ये पुसे चुंक जीवन हनिता जिंथा चुके वा माया धंगला न्याना छम छम ब्याख लुइता जिंथा वा माया धंगला न्याना छम छम ब्याख लुइता जिंथैवा संध्या इले ने पुसे चंगा सिरी फसे नुगा वेका वा माया धंगला न्याना छम छम प्याख लुइता जिंथैवा वा माया धंगला न्याना छम छम प्याख लुइता जिंथैवा वा माया धंगला न्याना छम छम प्याख लुइता जिंथैवा नेपाल भाषा ये आइया
कमेन्ट ठुक्न ज्याजो उत्कृष्ट जो तटिया नेपाल भाषा याएन मेउन चोइदिको छौइले योगेश वैद्य जागिर वनस्पति विभाग या फाइटो केमिस्ट पढे ख जिगो जागिर वन मन्त्रालय या योजना महाशाखा ख ओके मन्त्रालय ज्याडट के योगेश वैद्य जियो कोरा ठ्याङ्का छयारी अपयना व्यक्तिगत खम जो तर छकनिका व्यक्तिगत खन जो छकजी योगेश वैद्य जुका न्या सा हालादिगु मे मते डक्ला अप छु मने ठु मे गुपटी ख वेकला तयार ल छिसा माइना सुटा पूजा ये वो मनु एक तस्वीर ढेगले दे जब वहे मन ख जिगो तस्वीर लिट हिँडका लिटका उल्टा आसा छिगु मन है गुल चोटलाई ओके जिता शिव अधिकारी मे मन्दिरमा छ तिम्रो तस्बिर लिएर जाऊ ठैगु मे जुगु नुगस नापा तस्क सच्चीगु मे खर काट हिडर का चाहिँ नेपाल भाषा ये आइना चाहिँ योगेश वैद्य बारे छ्वाच चुइदि होला अथवा न्याय स्टोङ खन्जुल दयाचन्द्र श्रेष्ठ जुन जुजल्पा तारेमा नमस्कार रका चुइदिल अले अमृत न साके जु चुइदिल जुजल्पा तो जादिला योगेश वैद्य मनिया याउँसी चुनेको सले लुडङ्क मिन्यन खना आफ्नो सुबा छर्पे त जितन अट्या यो छमिका परलक चाका हो केबडु स्वा दुला जे लिसी लिसी हाला न्याना गातने वेकला चोइदि ल ठाउँ त कमेन्ट कोचल कमेन्ट ना दिपे सक्स्ता योगेको सुबाडो लिप्न छिकपिन थटिया कमेन्ट ना दिदि चाहिँ मन न आ चाहिँ ठो कमेन्ट त चाहिँ ठाउँ त कोचाका मिन्यना दिस मतनै समाचार छ गजल जी गजल लस्तान निलेठा छ गजल जी गजल छदया जी दुठे छव जी कवि दै कवि या कविता छ गजल जी गजल सुर तालस्या इस्लामसिया मनिया टिमला छ गजल जी गजल टुक्न चुयाटम भूषण प्रसाद श्रेष्ठ क अले हालाटम फट्यमान राजमण्डारे लेटयाटम तीर्थमाली मन
जिगजल मथुरा सीमाचा छगजल जिगजल नेपाल भाषा ये आइस पोस्ट जुगो विज्ञानी खन्जिने ठौय विषय छिगो समाज पक्क पिक्क खण्डपि फुयुपि मुनुटे बारे ख मा आगनि म अल्बिनो मोक्सा अल्बिनो रंगे मचा घटना पि यस थप्लान्डो मा आगनि म अझ वे पुर्खट सुन्या अल्बिनो मोक्सा अल्बिनो रंगे मचा घटना पि थ जुगो उदाहरण आहेन दनिर का चाहिँ वेकला चोइदिउ ल ठन अल्बिना तागो फुइपि मुनट तागो का ठिका मछम ट्विस चो बिना छिगो पासन फुइपि मुनट तागो चलन्दो जे मच ल्याम भले सम्पासा तागो खन्लो मासु हो ओ पासा रासा छिपिन सुया ट्यो अस्टावा फुइम म ओ पासा मच भले सुतन्द तासा जे ट्विस चंगले जे ब्यायम कला न ट्विस चोमे जुलके फुइम मच जुलके छ्या ठिको तिन पासे चिन्ता खनि मच भले पासे ब्याना या गला कलाम न ओठे ट्विम ख तर वइ मस्त तासा फुइपि म हो जिसया कोकली म ओ पासा कोरान लो च मन्त ठोजल जिउ पातिने पाखे छुचा लुमौ ख आ चाहिँ ने ठके ओ या चुपटे यसै लिस ठुक्न बियाट हो लिस ठुक्न तो छिसा ढ्याडी ख निश्चय न ख मा बोनि म अलिबिनो मोक्सा वे पुरकट सुया अलिबिनो मर्सा मच विबिला अलिबिनो वा टुयम बिया ठोरेको प्रकृतिय छौ चमत्कार ख ठो अवस्था अल्बिनो वा सम्पूर्ण टुयम मच विगो सम्भावना लखाउले छमजगटे लाख है छमजगटे प्रकृति ठजाको चमत्कार ज्याचने प्रकृति ठजाको है चमत्कार या मोनोटेको सृष्टि या हो तर छिसा सिउके धार्मिक हिसाबमा खलना चपिन्छ मनुष्य सृष्टि ड्योटेस या वटाइ त वेक पनि तापो विज्ञान स्या पचप्पा प्रकृति याको ठजाको चमत्कार गुब्ले सकारात्मक जे गुब्ले नकारात्मक प्रकृति डक्ले टो नगु चमत्कार सूर्य सृष्टि ख सूर्य वा तो ब्रह्माण्ड अर्बौं वर्ष निहन विशाल ऊर्जा फुक्क ग्रोटेट ब्याव्यातना यदि सूर्य वा ठो ऊर्जा मोबिको जुसा फुक्क मुनुट कनेश नाउने छकनिक प्रकृति नकारात्मक चमत्कार न याय नापा पृथ्वी डायनासोर टापे भीम काय वा अति तोरी विशाल जनावर डोख
वेले छ चिगो ग्रह द्वाव या पृथ्वी नाटमा लुवा होला पृथ्वी छगल मिचा त अले डायनासोर टापे भीमका जनाबाट नना हुन सुमेकर लेबिनाए ठजाउया चिडोङ वस्तु बृहस्पति ग्रहले जुलाई 1994 साले निया हुन अले बृहस्पति ग्रह सुया एकको चुए ठंक मिचना ठा हुन ठकै तस्बिर चाहिँ फेसबुक या चुया टाउ ठन चाहिँ के मछन अटे सन् 2019 चिनिया वुहान सरे कोभिड 19 जन्म ल चिनिया त्यसमा वुहाने कोभिड 19 जन्म जो खैट स्वीकार मया कोभिड 19 हलिमे लाखौं मनुष्य सत लकडाउन लगा निने संसार बन्दै नाम हलिमे यो चाहिँ विश्व प्रकृति पाके ठजाउ चमत्कार जहाज नि ठजाउके चमत्कार परिणाम छिगो जीवन ख मनुइमे लाखौं पार पुर्ज दो वो मध्ये छौ पार पुर्ज छन् के मनुइ जीवन शीतल ओके मनोटे मेहनते तर शान्त व सन्तोषी जीवमा फक्क दान यामा वा मेपिन्टमा सहयोग यामा असन्तोषी व इमानदार मजो पिन्छ सार टेबल यको कमाए तर इमी जीवन शान्ति दैमको सुखी जीवको हाक्न सन्तोषी या सारा जीवन याके खस नेट टेबल यको मुआ छम बालीको उमेरिया मनोट छनिया लागि चकछि जाके व बचक बुबर डरके 2300 क्यालोरी वा मागको शक्ति व प्रोटिन प्याउ अले ठन्ने वो अडकले ओपु हो अले निङुटे हो मनाने ख गुली अपटेबो खर्चना गुली साक्कन नै उलिया छि स्लो पाइजन नेगु वा ठगु लागि रोग पिउ खरगा चाहिँ नि नेपाल भाषा ये हैन ठौ चाहिँ नि पोस्ट चाहिँ कोचा काट ल वेकै पोस्ट न डगले लास्ट चाहिँ नि गुली साक्कन नै अपखन नै चाहिँ उलिया छिउ लागि चाहिँ मुनि काटे दिउ खन लेस्ल्यामले ला सासा पिबि चाहिँ नि नेउ टन्यु जिउ ख मला अले उमेर वन ना चाहिँ नि अप चाहिँ नि नल्ला चाहिँ नि छिस अप चाहिँ नि बिखारी न नरे ने चुनाव यो ल नेनातनान ल निसो निछगौ निवामे ज ज्याजै दुस्या लिप्टे पिरगुराम श्रेष्ठ सपो लोक वा मिनिनान ड्योट स्ने स्वा मेजट याउ स्वा पाजुएट गुनकेरा स्वा आठो मिए चाहिँ नि पाजुएट चाहिँ गुनकेरा स्वा टासुयान चाहिँ मेजट गुनकेरा स्वा टास चाहिँ जुठे छ लाछा राजा छे पम्च कामले मेजट गुनकेरा स्वा ट्याङ्के माने मला आठो मिए चोमी ओ संगीतकार हरिबार रञ्जित खा लाटम पिरगुराम श्रेष्ठ नेनाने छ Dyoyat sine swame juyat yangu swa bhajuyat gun kera swa Dyoyat sine swame juyat yangu swa bhajuyat gun kera swa Hare sirmai tata khobla bukeb chiyalune na ल्याम दाजु धौको है यासे तता उल बजी है लमी मेजु बाग्वे जो नावी ल्याम दाजु धौको है यासे तता उल बजी है लमी मेजु बाग्वे जो नावी हारे सिरमै तता खबु लबु केवचिया ल्युने ना Dyoyat syapati mejuyat uya badi bhajuyat tiki badina Dyoyat sineswa mejuyat yamswa bhajuyat guna keraswa छपका से नीसे झाको वो से नीसे मोहनी न के नाचिताना स्वा छपका से नीसे झाको वो से नीसे मोहनी न के नाचिताना हारे सिरमै तता खबुला भूकेव चिया ल्युने ना Dyoyat syapati mejuyat luya badi bhajuyat tiki badi नेनातनान लनिसौ निछगौ निवामे ज ज्यादा निना लाइक कमेन्ट ना शेयर ना देपे सकल पास मता यको स्वा दिसा ना ठौटा जी सान्तरा साकी त बेरा ब्याज न लिपा हानन नाप्ला